هەرجاکێ بن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بولتەنا دەمژمێر 6 و دەست پێکێ دەژی سەرنوچە. ڕۆژەکەەوە کە هیرۆ دەبەریە 5 ساڵان چوار پێشمەرگەیان لەشکری ڕۆژ دێ شەڕێ دژی تەرۆرێدا شەهید بوون. دێ سەربەستبەردانە ماڵبات و شەکدارێن داعشێدا بەردەوامە و هەری داوی نزیکی 400 کەسی سەربەست بەردان. لە گوندەوارێ هەیەن ئەیسا شەڕ و پەکچوون بەردەوامن. دۆناڵد ترامپ ئەگە پاسەباندنا سزایەن ژێ ئێرانێ تونتر بەسەر عێراقێ دەتکێ. دووبارە سلااو سەرۆکێ هەرێما کوردستانی نێچیروان بارزانانی ببوونەیە جەژنە ژدایکوونە حەزرەتە مەسیح پەیامەکە پیرۆزبەهی ئاراستەی پەیڕەوێن دێرە ئەرمەنیە ئەرسۆزێکسکەر نێچیروان بارزانانی بوێ هەلکەوتێ گوت جەژنە ژدایکوونە حەزرەتە مەسیح بە گەرمی لە هەموو خوشک و براین پەیڕەوێن دێرە ئەرمەنیە ئەرسۆزێکس لە کوردستان و عێراقی و جیهانی پیرۆز دەکەم. هێویدارم جەژن لە ناوچەیە ئەمە ببێ جهێ خێر و خۆشیە کوردستانیان و ئارامیە هەموو گەلان. بارزانەی دێ بەشێکی دنیە پەیامە خۆدا ئاماژەکرد و هەرێما کوردستان لەلاندگا پێک بە ژیان لێبۆرین ماف و ئازادیان هەموو پێک هاتێن نەتەوەیی و ئۆلیا دەبێ بیرانینەدا ئەم تەکەزیە لەسەر پاراستن و بەهێزترکردنا بنگهێن بێ چاندێ و بەهایان دەکەن و ئەم هەموو پێک بە بناوێ کورتترکردناوان کار دەکەن. هەروەها بارزانانی هێویە جەژن و بەهێنبەدانێکە ئارامش بۆی هەمووان خۆست و گوت و هەموو ساڵێ دەخۆشیە دەبن. ئیرۆ 5 ساڵ لەسەر شەهیدبوونە هەریەک ژێ پێشمەرگەیان لەشکری ڕۆژ باسل حاجی و غەمگین قەدری عوسمان غەمگیان بادینی و بەسەم محەممەد خەلەورە دەرباز بن و هەر چوار لە شەرێ ڕووبڕووبوونە داعشە تەرۆریست لە هەرێما کوردستانی شەهید بوون. Di heftê çileya sala 2015 çar pêşmergeyên leşkerê roj li Herêma Kurdistanê di şerê mezintirîn rêxistina terorî li cîhanê rêxistina Daişa teror xwe kirin cangûriya xaka welatê pîroz û navê xwe di nava pakrewanan de tomar kirin. Pakrewan Besam Xelef, Basil Hacî, Xemgîn Qedrî û Emgiyan Badînî. Di roja çarşemê di heftê mehê de li dibistana Xerayac li navçeya Til Rafer li Herêma Kurdistanê bûne qurbanî û şehîd bûn. Rêxistina Daişa teror diriya otomobîleke leşkerî ji corê Hemer li xaleka kombûneka hêzên pêşmergeyên roj li gundê Berhêwa li navçeya Til Rafer kirin armanc. Di encam de her çar pêşmergeyên leşkerê roj şehîd bûn. Pakrewan Besam Mihemed Xelef ji gundê girziyaretê Çolê yê bi ser girgêlekê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Basil Hacî ji gundê Tilxenzîr yê bi ser dêrîka Rojavayê Kurdistanê ye. Xemgîn Qedrî Osman ji gundê Dêrûna Qolinka yê bi ser bajarokê Tirbespiyê yê Qamişlê ye. Emgiyan Mustafa Badînî ji taxa Muftî ya bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Di heştê berçileya sala 2015 an ku piştî şehîdbûna wan bi rojekê cenezeya wan ji bo Rojavayê Kurdistanê hatin rêkirin û li dergehê Sêmalka ya Hefsînûr navbera Rojava û Herêma Kurdistanê bi hezaran ji xelkê Rojavayê Kurdistanê pêşwazî li cenezeya şehîdan kirin. Herwiha şîniyeke mezin xatira xwe ji wan pêşmergeyan li Herêma Kurdistanê li pêş nexweşxaneya Pizîşka Dadwerî li parêzgeha Duhokê xwestin û bi cenezeyan re ta Sînûrê Rojavayê Kurdistanê çûn. Ji bilî penaberên Rojavayê Kurdistanê serkirdeyên Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKSê herwiha berpirsê nivîzgeha peywandiyan ya PDKSê li Hewlêrê amade bûn û her çar pêşmergeyên leşkerê roj li zêdên xwe li Rojavayê Kurdistanê bi xak hatin sipartin. Hêzên pêşmergeyên roj ji ciwan û keçên Rojavayê Kurdistanê pêk tên li Herêma Kurdistanê ketin meşq û rahînanê de. Di şerê Daişa teror û Heşda Şeعبî li kêlek hêzên pêşmergeya şerê wan her du dagîrkeran kirin û bi dihan ji wê hêzê di şerê Berevaniya Kurdistanê de şehîd bûn û navê xwe bi serbilindî û şanaziyeke mezin tomar kirin. لە تاقا شێخ مەقسوودە حەلەبێ چەکدارن پێدێ ژێبەریە سێ هەیوان بە زارۆکەکە کوردەخەکە ئەفرینە ڕۆژەڤایە کوردستانê ڕەڤاندیە و توێگەهەی لەسەر تونەنە دایکا زارۆکە کورد بانگ لە رەخستنە مرۆڤیتگەک و چارەنویسا زارۆکاوێ دیار بکن و هەوڵە سەربەستبەرداناوێ بدەن.
تەڤی ڕەوشە دەربەدەری û dûrbûna ji welêt. Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) di ravandina zarokên Kurd li taxên Helebê û herêma derbederên Efrînê de berdewam e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteke xwe de ragihand ku welatiya Kurd ya bi navê Leyla Koto, hevjîna Seyfeddîn ya ji gundê Meydanlî yê navçeya Raco, ji beriya sê heyvan ve bang li hemû rêxistinên mirovî û mafperwerî kiriye ku dengê wê bi aliyên berpirs gihîne. Ku keça wê Yasmîna 14 salî ji 27 mijdara sala borî an ku 2019 de ji aliyê kadrên PYD ve hatibû revandin û PYD ew keş tevlî hêzên xwe yên leşkerî kirine. Heman ji derê daya zanîn tevî bang û daxwazên dayika Kurd ku ji nişteciyên taxa Şêx Mexsûda Helebê ye ji pêkanîna hevdîtinê bi berpirsên PYD re lê PYD iddia dike ku Yasmîn bi razîbûna xwe tevlî wan bûye. Bê ku ew dayîk keça xwe bibîne, lê tê guman kirin ku li taxa Şiqeyê yê Bakur rojhilata taxa Şêx Mexsûdê hatiye bicîkirin û tê perwerdekirin. Rêxistina mafê mirovan tekez kiriye ku ji ber neguhdan û xemsariya PYD dayika Kurd hewl da dawî bi jiyana xwe bîne û li pêş berpirsên PYD madaya mazûtê li ser xwe de kir û hewl da xwe bişewtîne. Dîsa jî ew yek nebû sedema serbestberdana zaroka wê. Di dema dawiyê de li gor şopandina dezgeha Arkê, pênc zarokên Efrînê Silva Nidal İsa, Rîm Muhemed, Ehmed Nizar Hesen, Cemal Cabo û Yasmîn Seyfeddîn ji aliyê PYD ve li kampên derbederiyê û taxa Şêx Mexsûda Helebê hatibûn revandin. Tevî serbestberdana sê ji wan, li hên jî çarenivîsa her du zarokên bi navê Cemal û Yasmîn nediyar e. Ji bo rûnehî xistineke bêhtir û behskirineke bêhtir li ser jiyana her çar pêşmergeyên ku şehîd bûn û canê xwe fîdaya Kurdistanê kirin. Zebirê xwe dime Birêz Hacî Kalwan demê Komîteya Navbendiya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya. Birêz Hacî Dembaş getê xwe jî ji aliyê xwe ve bêhtir behsa şehîdbûna û her çar pêşmergeyê leşkerê roj bike bi çi rengî canfîdayê Kurdistanê bûn. Em bêjin karûbar ku ji wan re hate kirin heta ku bi xakê hatine spartin û destpêka ku tevlî leşkerê rojî bûn. Dem baştir gelek spas ew temaşevanên Arkê re Gelek spas. bi navê Xwedayê Dovan rastî rojekî wekî îro heftê heybayek 2015 çar lehingên pêşmergên roj karê xwe ji dest dan netîca şerê dijî herê rêxistina hovane rêxistina ya tîror wekû navê Daeş wekî hicûmê Kurdistanê kirin sala 2014 dest pê kirin rastî pêşmergeyên roj rolekî wê giring hemî şera de hebî li Kurdistanê. Pêşmergê roj damezrandina wa 2012 hatin damezrandin ji ber bikare dîfaê berxaka welatê xwe de bikin. Ev pêşmerge jî pêşmergekî ser rêbaza Barzanî hatin çêkirin ser rêbazekî netewî karî dîfaê ji xaka Kurdistanê her derî bike. Lêberê rast e ev pêşmerge hatin çêkirin ji ber dîfaê berxaka Kurdistana Sûrî de bikin lê netîca ew siyaseta şewt ewa nerastiya Partiya PYD neheştin ew derbazî xaka Kurdistanê Sûrî bibin lêberê pêşmergê roj hemî kar û jiyana xwe û xebata xwe li ser xaka Kurdistana Başûr kirin dîfa berxaka Kurdistanê de kirin. Pê rojê de rojekî wekî îro ji pêşiya 5 sala her çar şehîdên her çar pêşmergeyên leheng şerekî gelekî dijwar de hatin şehîdkirin. Yekî ji wan şehîd Basil Hacî Abdulaziz xelkê gundê Tirxenzîr e, şehîd Emgiyan Mustafa Badînî kurê kadirekî pêşkevtî ji Hesekê ye, şehîd Xemgîn Bedrî Osman ew jê xelkê devera aliye ye, şehîd İslam Mihemed Xelef xelkê girziyaretê Çolêvî. Her çar pêşmergeyên leheng hatin şehîdkirin li wî şerî de û gelek pêşmergê dî hatin bîndarkirin nefsê rojê de dijîn êrişa tîrora ên Daeş ên xirab dijî wa hatin şehîdkirin û hinek hatin bîndarkirin. Başa rojê de Birêz Hacî leşkerên pêşmergeyên ku şehîd dibin dixwazin rûnehî bixwe ser wê çendê bi çi rengî xizmeta malbata wa tê kirin. Her wiha pêşmergeyên ku birîndar dibîne leşkerê roj ew çawa têne çareserkirin. Dixwazim rûnehiyekê bêhtir bixwe ser jiyana leşkerê roj de çawa derbas dikin.
نفس روجيتا بروجات دو صبي وشبيدا هاتن مستشفى طب العدلي الويدريمان وهفالين ما دو اختداء الكردستان السوري بي هفالين ما حمي واجبي خرابين دومي روجا دي الصبي دا ساعته الصبي أظهرت شهيد جنازه وهاتن معبري بشابوري وكاك شوكات وقلق اندامن سركرداتي بارتي حمي بيرا هاتن بيدي بشتي درباسكريني رخي استعمالكا كاك شوكات ممثلي حكومة كردستان نري ديوان السروكاتية او بيرا هاتن درباسكرين او قندا حمية هاتن بشارتن راستي او بيشمركي ما ابنى بيشمركي يكي ودد زيدي بيشمركا كهات الشهيد كرين زيدي يعني زيدي صداي هاتن بيندار كرين حمي شر داعش وحشدينا بواجب اخوات تشتغل هات وستن وكو بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا دزگاه که دزگاه شهید آیا او دزگاه چه شهیده چه به او تشتاش وابط هرد یا سرملی و واجب خرابن چه برینداج واجب خرابن جبر او دزگاه شهید و بریندار آیا وراستی وكو دسبيكي حتى نهاجي هنجي دسبيكي بيشترجي روش السرخي زيرفاني بي يعني او تشتاش واحد اواجي آريكاري آريكاريا مادي بي معنوي بي دربه بي وي واجب خرابي او معالجه وحاضر كدن بلكي شريح حسبيه تاليه ده روجه كيتني هشت بيشترجي ما شهيد كدن الجهه كي قهرماني ده او شريعين حويس ودبرا سحيله ده زيدي صد كسابرين داربي يعني اوجي خلكي ماي روجابا تاف يعني بواجب خرابي او تشتاجي هاتن قصدن يكاري خوينا خبدي يكاري هر تشتي بوستيا لازم جلك دكتور ما نوجداري ماي الكردستاني حميجي واجب خرابي وكو دكتور نبيل الحوش وكو دكتور مسكين وكو دكتور محمد علي وكو دكتور شياد يعني او دكتوري ما حميجي بواجب خرابي تشتا جواهات ونزكحي ماي كردستاني حميجي بواجب خو آبكي خرابي دفا رسمي شهيدة دا ومعالجة وادا وآريكاريا وادا راستي پیشمرگین روش قهرمانی هری مزن داخویا کرن جناب سروک افچن جرا ایماجه پیدا که انو پیشمرگی روش میرانی و میرخاسی آوا و لهنگی آوا راستی سر محمی آوا که خلقی کردستان سوری سر مقابلنده يعني او میرانی و میرخاسی پیشمرگی روش کرد يعني ایرو روشه کی وکی ایرو راستی هم ایرو چون وکو شانده کیا پارتی دموکراتی کردستان سوریا و دزگه شهیده ام ایرو مالا هر سی مالباتی ماهی ایرو الکامپا دومیست مالا شهید باسل و مالا شهید بسام و مالا شهید غمگین و راستی مخابن حوالی ماهی دیل الهولير بابي شهيد امديان اگر نولي بيا عمي بچانوي ديجي يعني امجي چون صاغيا وفاتحه خاطبندن او تشتا لازم بجي پیشمرگاش مالباتي شهيد او چبه ام آمادنه بلكي قالك داراتش نهن ام نكارن واجبي ورابن جبر زيدي طاقة ما اما وقدي او تشتا لازم بن ام مستعدن ام سوزو فيمان ددن امي السربي خباطها السربي ريبازها كارو خباط وخزمتها قبكن او تشتا لازم جبه اواش ما بي ام تفسيريت حقي وادنكي جبر ايرو فضل خوينا با شهيدا كردستان ايرو آرامه فضل خوينا با شهيدا ايرو امكارن بخوشي هرن ورن حمي بازار كردستاني راستي تشتا پیشمرگا كردي پیشمرگاش انسانيت مرواتي تفاره كريا نجك كريما كردستان را كريا ياش پارچا كريا كريا پیشمرگا و پیشمرگي يكم جناب سرق مسعود شرع داعش ده شرع حجدي ده يكزوابي يتبشيا پیشمرگا و حمي سنگري شر ده يعني جبروا پیشمرگا دفاع مرواتي تفا كريا دفاع بر جميع خلقي ده كريا بر امريكيا ده كريا بر اوروبيا ده كريا بر حمي دولتي جهاني ده كريا جبر اف تنظيمها تنظيمكي تروريستا تنظيمكي خرابه تنظيمكي يعني هر تشتاجي بدوار خرابيه ده دكي جبر ولي پیشمرگا فضل خوينا شهيدا كاري في تنظيمها هي تيرورستي يا خراب يا ديجي مروباتي جناب برز حاجی اتخوازم دبی روژه ده دروژه بیر انینا شهید بونا هر چوار لشکرین روژ ده پیشمرگین لشکر روژ پیام تجربه مالباتن شهیده مالباتن بریندارن پیشمرگین بریندار تبع پیشمرگین لشکر روژ چیه؟
ام دەستپێکی سەرساغیەش هەر لە ماڵباتارە دخوازن سەرساغیە ji hemî malbat şehîda re dixwazin tê şehîdê xwî naxwarêtî ber xaka Kurdistanê de û em soz û peyman didin em ê li ser xeta va şehîdê hebin dîfaet ber xaka welatê xwe de dikin û em sersaxiyê ji wa Cenab-ı Serok Mesûd re dixwazin ji ber Cenab-ı Serok Mesûd îro yekemîn pêşmerge hemî sengerê şer de kar û xebat dike yani ev rastî heger ne xwîna şehîda be خلکی مجبر گوتنا پیشمرگه و گوتنا شهید هر دو گوتن هبرتی یک دبی پیشمرگه نیگا دبی شهید گوتنا که هری مقدسه جبر پیشمرگه می یکم او بی باب نتوا کرد برزانی نمر بی او بی پیشمرگه گوتنا پیشمرگه مقدسه جبر وری پیشمرگه وقتی شهید بخوینا خوار برخاک والا بخوده دبی شهید ام او تشتا ترجمه بی ام داخواز جواجت کن ام حمیل سروری کبن او ریکا او شهید پیشوی راستی سوپاسی کی منی گله کی گرم ہے جمالبات شهید پیشمرگی روز رزبر هر یکی روز افری و شهید بی دام بر لیلیا و گوتن هر یکی کره کی و کچه کی خو یان دو کره خو خستن جیوی کره شهادی شهید کرنده ارتشت کی هری برز او بلنده ابری بازا برزانیت دخیا کرن جبر اوا نهشتن جیوی بمینه والا ام جی سوزو پیماندن ام سروی خطا هبل سروی بازا کردهاتی بن حتى عم بكار ما في مناطق وجيبين. گەلێک سپاس ژبۆی بڕێز حاجی کالوان دەمێ کۆمیتە نەڤەندیە پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا کولگەمەبووی گەلێک سپاس لە ڕۆژاوای کوردستان ساربەزبەردانە ئەندام و چەکدارên داعشێ عەلیە پەیدە بە بەردەوامە هەری داویژی لە کامپا هۆلێ لە بەژاری حەسەکەی بە سەدان گرتی بەردان و 96 ماڵباتێن دنجی لە عەلیەکی دن سەربەستبەردان لە ڕۆژاوای کوردستانی سەربەستبەردانە ئەندام و چەکدارên داعشێش عەلیە پەیدێڤە بەردەوامە جارجاران بناوێ دەستپێشخەریên navbênkariya Rûspiyên êlên Ereb hin caran jî dibin sernavê destpêşxeriyên pêdê bixwe di navbera Hesedê û malbatên endamên Daişê de girtiyên Daişê serbestên berdan herî dawî jî li kampa Holê lê bajarê Hesekê bi sedan girtî berdan û not û şeşên din jî di proseyekê de û aliyekî din serbest hatine berdan جێدەرنە پەیوەندیدار نێزیک جی هەسەدێ ئەشکەرە کرد و هەسەدێ 400 گرتیên داعشê li kampa Holê ya li bajarê Hesekê serbest berdan هەروەها جێدەرێ دازانین ku beriya çend rojan jî beşê yazdihan ku ji not û şeş malbatan û jê 330 kesî pêk dihat tev jî ji xelkên tebqayê bûn jariyê Hesedê ve serbest hatin berdan Roja yekşemê 5 çileya 2020 jî di çarçoveya raportekê de û di hevdîtinekê de gel Ajansa Rûsya Today çekdarekî pêdê eşkere kir ku bi destpêşxerî û navbênkariya pêdê û êlên Ereb li Cezîrê Hesedê bi dehan endamên Daişê ji zindanên xwe li Hesekê û Dêrazorê serbest berdan. كمان وشق سوري حسب مطالب الشيوخ والأعشار والقبائل مطالبهم من قصد نفذ لهم إياها. Malpera Bas News divê derbarê de eşkere kirbû ku duê proseyê de Hesedê 34 Daişî bi kefaleta Serokêlên Ereb serbest berdane wek beşê yekem. Herwiha jê derê dezanîn ku 214 endam û çekdarên Daişê li ser qûnaxan dê serbest werin berdan. Ev hejmar yekem beş bû jê wê din jî di rojên bên de dê serbest werin berdan ku îro wekû hate eşkerekirin beşê yazdihan jî ango not û şeş kesên din jî serbest hatin berdan. Derbarê serbestberdana wan Daişiyan Hekem Xelo berpirsê pêdê ji ar tîre lê dwanekê de got ku piştî lêkolînekê bi wan tometbaran re tu tawan li dijî wan nehatine tomarkirin te kes kir ku destê wan nebixwîne lê bi tenê wekû alîgir û piştevanên Daişê hatine hesab kirin ta ku serbest hatine berdan lê tu kesî dadgehkirina wan nedîtiye û guman heye bi yek carî jî nehatbine dadgehkirin. لم تلطخ أيديهم بالدماء ولم يحملوا السلاح يمكن كانوا متعاطفين أو قدموا بعض الخدمات والتسهيلات لداعش تعاونوا مع داعش Li gorî heman jêdaran di demeke pêştir de jî Hesedê 13 Daişî bi destpêşxerî û navênkariya êlên Ereb li Reqqayê jî serbest berdane. Îdî hejmara girtiyên Daişê yê ku ji aliyê Hesedê û pêdê ve li zindana Xwêran ya Hesekê û kampa Holê û parêzgeha Dêrazorê û navçeya Soran hatine serbest berdan gihîştiye zêdetir ji 700 çekdar û endamên Daişê. Serbestberdana endamên Daişê bê dadgehkirin û sizadan li ser tawan û kiryarên wan li dijî gelê Kurd lê Kurdistana Sûriyê di demekê de tê ku bi dehan çalakvan û xebatkar û serkirdeyên Kurd yên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê tanha di zindanên pêdê dine û
جاران ڤیساوان نەدیارە. لە عفرینە ڕۆژاڤای کوردستانی و گوندەوارەوەی گروپێن چەکدار دە بنبێکردن و دزی و تالانکردنا مالومولکن وڵاتیان و سامانێن سروشتیدا باردەوامن و ئەوە دەمەکە زەوی و زەمینەمەل و دوکانان لە هەندەبەران دکۆڵن بە مەبەستە دزیە شوونواران. لە عفرینە ڕۆژئاوای کوردستانی و گوندەوارەوەی گروپên çekdar dibin pêkirin û dizî û talankirina mal û milkên welatiyan û samanên siruştî de berdewam in. Ev e demeke zevî û zemîna mal û dukanan li hin deveran dikolin bi mebesta diziya şûnwaran. Rewingeha Sûriya mafê mirovan belav kir, grupeka çekdarên ji aliyê Tirkiye ve piştevanî kirî roja duşemê 6 Çileya 2020 li gundewarê Efrînê proseyeka rûxandina hin dukan û navendên bazirganiyê encam dan. Rewangehê eşkere kir ku grupa bi navê Silêman Şah hejmarek dukan ser bi mizgefta jêr ya navçeya Şiyê ve xira kirin û tev anîne xwarê û arman ji wê proseyê lêgerîna şûnewarina lê deverê û diziya wan e. Her wiha jê dernexûcehî beriya niha belav kirin ku di 16 ber Çileya Borî de çekdarên grupa El Hemzat proseyên lêgerînê li şûnwaran lê gundê Çoqê li gundewarê Efrînê bi heman armancê encam dan. Ji derê her wiha da zanîn ku grupa El Hemzat ji destpêka meha duwazdan ya sala 2019 de ev prose dest pê kiriye û gelek dever û cih kolane li şûnwaran geraye. Weke gora Şêx Cemaletdîn ku di navbera gundên Çoqê û Kokan dikeve. Her wiha eşkere kirin ku çekdaran kîsek û barekî nixumandî ku ti kes ta niha nizane çi di wan de hebû ji deverê veguhistine Efrînê. Girêdayî vê mijarê hejmarek çalakvanên Efrînê belge kirin ku grupên çekdar di tebaxa sala 2019 de şêrê eyndara şûnewarî ku yek ji girîngtirîn şûnewarên girê eyndara şûnewariyê li Efrînê. 12 tane û nêzîkî 3 metronîvan dirêj tê dizîn. Serbarî tekeskirina proseyeka kolanê bi alavên kolanê yên giran, rûxandina wî girî û bikaranîna wê ji mebestên leşkerî re her wiha çekdaran zêdetir ji 400 parçeyên şûnewarî li Efrînê dizîne. Ew yek belge kiriye. Lê tevî bangên şermezarkirinê û rawestandina van binpêkirinan ta niha dengê zarên Efrînê û Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê civaka navdewletî û UNESCO û rêxistinên navdewletî ve nehatiye bihîstin û dizî berdewam e. Ji destpêka kontrolkirina Efrînê ji aliyê Tirkiye grupên çekdar ve hin grupên çekdar bi proseyeka plankirî hewlên guhartina demografî dikin û gelek mal û milkên welatiyan desteser kirine. û derbederên Erebiyên bajarên Dinyên Sûriye û malbatên çekdar li malên Kurdan bicih bûne. û astengî û binpêkirin berdewam lê dijî Kurdan tên kirin. Her wiha dizî û talankirina şûnwar û samanên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji bilî ku binpêkirin û kiryareka dûr ji rûiştên mirovatiyê di çarçoveya ji şêwexistina resenî û dewlemendiya bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê tê. Ajansa Sputnikê Rûsî dibêje Amerîka wêneyek ji sizayên Amerîkî ku biryara beser Iraqê de werna sepanin radestî berhem salehkirine û Donald Trump dibêje eger Iraq rej dibe li ser derkirina hêzên Amerîkî ji Iraqê. Amerîka wê sizayên jiyên Îranê tûntir bi ser Iraqê de bisepîne. Rojnameya Washington Post Amerîkî li ser zareyek ji berpirsên koşka spî belav kiriye. Kurawişkarên koşka spî Wezareta Gencînê Amerîka di dema niha de dest bi gotûbêjkirina çend şêwazekî sepandina sizayan bi ser Iraqê de kirine. Rojnameya Naborî daxuyakirin ku hîna Wezareta Gencînê Amerîka û rawişkarên koşka spîya Amerîkî biryara dawî nedane derbarê sepandina sizayan bi ser hikûmeta Iraqê de. Ew jî weka karvedan li hember biryara Iraqê bi derkirina hêzên Amerîkî ji nava xeyeka Iraqê. Beriya niha Donald Trump serokê Amerîka ragihandibû eger bexda hêzên Amerîkî ji Iraqê derbike, Amerîka wê sizayên tûn bi ser Iraqê de bisepîne. Trump de li dwaneka rojnamevanî de gotibû Amerîka destberdarê Iraqê nabe eger desalatdara Iraqê tebaya masrefa durustkirina bingehên asmaniyên Amerîka bidê ku li Iraqê durustkirine wî demê eger heye ku Amerîka ji Iraqê vekişe. Serokê Amerîka ama ji bo çendê jî kir ku eger desalatdarên Iraqê daxwaza derkirina hêzên Amerîkî kirin û biryara dawî divê derbarê de dan. Amerîka wê sizayên tûntir ji Îranê bi ser Iraqê de bisepîne. Ji alî xwe ve jî hişedaran ragihandinê belav kirin.
کو عمید ویلیام سیلی افسر لی هزن پیادین دریاین امریکا ده نویسکا رسمی ده کو آراستی جگره فرمانده اپراسیون هفبشن عراقی فريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله كريا راق هاندية كوا قريز جبوي سروريا كومارا عراقي ولغوري دخوازا برلمان عراقي وسروك وزيران فرمانده هزن أركن هفبش دما چند روجو حافتين بيدا وهزن خوا دوباره ريك بخيدا كو بريال برلمان عراقي جيبكي هر ده درباره مارک اسپر وزیر باربانی امریکا راق هاند کو امنوچا دورا اجراستي و بتنه اواكو عمید ویلیام سیلی بلاف کریا راش نویسکا و به شاشیتی هاتیا بلاف کرن و جعلی قبا اجانسا انوچین سپوتنیک یا روسیه لسرزار جدرکی دیوانا سروکاتیا کمار عراقی بلاف کریا که واشنطن وینه کیاسه سزین امریکا بوسر عراقی را دستی برهم صالح کریا و اگر عراق السوربه لسر درکرنا هزین امریکی جناب خاکا عراقی وی وقتی او سزاوی بکب نبواری جی کرنه ده وکا اجانسا نابوری ده خویاکرن کناردنا وینا سزین امریکی بو عراقی جوشنده اگادار دکی کو عراق و روبروی سزین امریکایین گران ببود انجام دهجی عراق و روبروی چارن ویسکا راش ببه حکومت المانیا بریاره بکشانه هزین خواهش ولات عراقی ده دوشنبه وزارت دربی المانیا راگهان کو پشتی پسند کرنا پارلمانتری عراقی لسر درخستنه هزین بیانیج عراقی ولات المانیا جی بریار ده کو هزین خواهش عراقی بکشینه همان وزارت آماجه بو چندجی کرو گوت کو پشتی کشتنا قاسم سلیمانی آلوزینا بر هر دو ولاتان ده زیده تر بویا و روش لنافچه بگشتی تیک چویا جبوی بگرا آرامی و همینیه لروشالات نوین و پرسا ململانه و آلوزین بر امریکا و ایرانی ده بقنا پیش انجمن اولهیه نعب دولتی ده وزير درب فرنسا دبيجيت كآلية كوي سوديش تكشون روشالات نافين بكي ريخصنا ترورستية داعشية جان فلودريان وزير درب فرنسا درباره درستونا آلوزية لنافچه بگشتی پشتی کشتنا قاسم سليماني گوت کو ناراميا روشالات نافين تنه ده برجوندية يك ريخصنا ده اوجي ريخصنا داعشة ترورستا هر دبي درباره ده وزير درب فرنسا داخواز جهر يك جه ايمانويل ماكرون وانجيلا ميركلو بوریس جونسون دکه کو کار بو آرام کرنا روشالات نافین بکنو دبیجه نارامی الوی نافچه گفا ترور لسر ولاتین اوروپای جی زیده تر دکه جبوی گوتو بیجه که بهتر لسر سیاستا پیدید سربس بردانه چکدارین داعش مالباتین و دوهروه داوین پیشوچون نفچه به گشتی زبر خود مجم چالاکوان کرد نوردین عثمان برز نوردین تبخیر هاتی تا راپورت آمد دید ده سالانو ده کویرو هفته مهیا پیده بهتر جه 400 چکدار داعش سربست بردایا اف جمارت ویدما کرد ده شروع بجارتی کرن سیاست سربست بردانا چکدارن داعش ینکو لجم قصده زندان دبون چواته که دیانگو نامجه چید خوازی بگه چه داعشی کو هات نکردن جاره کدی و برده کو روبروی واب دەستپێکێت گەلێک سپاس بۆ فێ دەرفەتێ بەری ئەم بەحسا پرساتە بکەن بەرسڤایی بدەن خۆی ئیرۆژی داخوێنێک دەرخست ئەنجومەنە ئەمبێژن باسکێ وان سەر عالیە سیاسی بە بوو نزانم کۆمیتا ناوەندی بوو ئا دەرڤە بوو کاروبار دەرڤە بوو من ناو نەخواند بنیاوێکی هاتوو بەس ناڤەرۆکای ئەف هاتە بوو نێزیکی 10,000 چەکدارین داعشێ ئێگنها وان دەراگرتینە و gelek malbatê wan jî xwe bi hezara hene di wê daxuyanîdanê xuya kirin ku evana gelek jara xwestiye em dadgehekê navdewletî li Kursana Sûriya çêkin yan Kursana Rojava da got em karibin van kesana çarenivîsan diyar bikin lê heyan hat tê welatekî tê hêzeke navdewletî ev dadgeha medaxwaz kirî ji bo van Daişa ne amade bû alîkariyê bike gefê dikin aliyê îdara PDV vana heger wilo bimîne barê wan giran li ser milê me em nikarin heya dawî vana li cem xwe bihêlin belkî bê rojek bê tiştekî nexwestî çê bibe di vê perwazê de em dibara xwe dinê ger ev kesê tê berdan heger li gor daxuyaniya berpirsê wan ha axivî
دبێژێ ئەوانە دەستێوان بخوێنێ مەسەرەن ئەو نەبووی یان ڕانەشتن چەکان بەس ئەوانە ئالیگرێ داعش بوون یان ئالیکارییاوان کردیان تەسهیلات و ئاسانکاری جوان پێشکەشکردی مخا من باشە ئەف کەسێک ڕۆژێکی ڕۆژات تومەتا داعشێ بۆ ئەم هەبوو هەگەر وەکت دەبێژێت دەستیان بخوێنێ ئەو نەبووی لێ ئالیکارییاوان کەساگری ئێگە دەستیان بخوێنێ سۆر بووی ئەف خۆرتێمەنی هەندێک نەهاد زندانین پێ دێدەنێ چالاکوانن ڕەوشەنبیرن ڕۆژنەمەوانن کەسێن خوایینە بێژن ئێ سەرکردێن ئەنە کەسێنە هەواڵێکی ماهی دۆستی منە ئەسویناستکەم فواد براهیم بریوێ دۆستی منە بەری چەند ڕۆژکی ویدیمە و کا برێتە چلی هاتیاخی ئەفزلام کوچوو ئەفەی سەرێن چەند ساڵا کەس زان بێت کودەی نە ئەهلی سەردانەی کارم بکە نە زارۆکی کارمی ببین نە جێژ نادن نە خۆشیێت نە نەخۆشیێت ناهێنی ببین گۆمەنە کەسێک ئیدارا پەیدێ نەدیتی و سپەرپرسێن پەیدێ و یەپەگێ و قەسەدێ نەدیتیە و مەلدەریە وان نەخستیە گۆگیها ئاداوی گوهنێک دایکێ شەهیدا هەنە ئێ شەهیدن یەپەگێ و یەپەژێ گووانە خۆت هاتن دوومە دگوتن کامەشن ژەڤژی ناویرد گوتن وای مەسەن سەرکردەیەکی پێدێ هاتیە حیا گومە گوبڕیا وانە مەگیهاندی ساڵحمەستم گۆگوتی یاخی ئەس نزانم بەلکی ئالدار زانم هەرژ ئالدار بێن گۆگوتی هەنگی خەلکێش مرگوتیە فواد براهیم کوردەی دوێت وی بەردە گۆمش ناوچی ساڵحمەستم گوتی خەیو ئێمە شکی نزانم هەرژ ئالدار بێژن ئالداژی گوتی ئەزێ پرسایی بکەم ئەو قاسی ئەف زلامێ هانێ بۆ قاسی مەترسیە سەر جڤاکە ڕۆژاڤایە کورسانی چێ دەکێ بەس ئەف کەسێک سەدا و بەردن هەگەر هون دەبێژن تۆمەت سەرواتن نەئیژی بەس هون بدەبێ خۆ هون دەبێژن ڕۆژێکی ئالیکاری یان ئاسانکاری کردیش داعشارە وی زلامی چی کردی و بسەدا وەکوی هەن و ئێگنەها هەنێ نکارن بەگەرن گە ئەوژی وەک چارەنویسا هەڤالەمە فواد براهیم لێبێ یعنی ئەمزانن پێ کەسێک قەلەماوی کاردک یا زمانی کاردک یا مەژیوی کاردکە نەر گۆردنێ پێ داخەفە و چارەنویسا وەک ئاوی زلامی بەس گاواک یەک سەر جڤاکە کوردی شەر کردی و خەڵک کوشتن و خوێ ڕژاندی و هەنکە ئالیکاریان وان کردی وش نەژنە تەوامەنیژی داویا داوی ژنە تەوەکدنن عەرەبن کەسێک تێ بە ئاسانی وان دەبێ سەرمیان و دەبێ ئەس خۆدیە وانم کاوان بەرد و وان دەردەخن بینەما ئێمە فەرەنسا هات دەست پێشخەری کرد هێزن کوردستانی دەست پێشخەری کردن نەها ئەمریکا دەست پێشخەریە دکێ ئەم دەبێژن کەک و وانت نەگەلەکە لۆ نەفسە دانژی داویا داوی ئەم بقەی هەژمانە گرتێ ئەنە کەسێ و چالاکوانە بەنا 30 کەس بە هەگەر نەکەمتر بێ چمات وان دەرناخە داویا داوی جاردی بەری چەند ڕۆژێکی ساڵحمەستم جاری داخوێنی دایی یەک ژڤان کەناڵی مەی ڕاگەهاندنێ ئێجێ باوەریە دەبێژێ یەک گرتێ سیاسی ئێ ئەنە کەسێ جەمەتنە يعني ورد يعني عليكي داعش هذا وجا عليكي ديجي كسي روشنبير يعني بيجن باشا چش روبج سربەردانە چەکدارên داعشی ماڵباتی وارە تێکردن سیاستا پێدیدا خوازێ بگەی چرچنامەیە بگەێنی نامە نەمە گوت دەبێژێ ئەف عالیە ناودەوڵەتی مە داخوێنیا خۆ نەها ئیرۆ دەرخستی ئەف داخوێنی نێ تازە دەرخستی مەبەستا دەژۆکە بەرداری کە سەرواژێ گڤاشێکی چێ دەکرد بێژێ ئەوانە هێدیە دێزیەوان بەردن ئەز نکارم یا هونێ بێن اعترافێکی ناودەوڵەتی بمێ بکن و دادگەهێکی چێکن ناوچە کوردستانە سووری و ئەف دادگەه ویل چارەنویسا وان کەسا بنەرکایە ئەرێ تێ بەردانیانە هەگەر بۆتنوێ بمێنین گرتی بەلکی وان دەرخین جەم خۆش بە پڕێوان بیانینە هەگەر یعنی ئەوانە سەروی ئەساسی خوازن ڕەواتی کێ بێتن خوان اعترافێکە ناودەوڵەتیش خوارچێکن و گڤاشێکێکی سەر جڤاکە ناودەوڵەتی بکەن ji bo vana bes encamê de zarar li me dibe yani hayasê bi civaka navdewletî civaka navdewletî berî dibêje belkî civaka navdewletî bêje ez û gelek cara gotî jî bêje nejma kesayî û ez neamade bêje zawar nagirim tê jî wan berde yani baş tu dibin gavaşê de yî û tu nikar wan yani wan girtî bihêlê ma tê çima rab wan berde heger tu wan berde jî çima tu navçeya Kurdî wan berde û berî gî tu wan berde çarakvanê Kurda egid zindanê pê didin berabê berdan rewşenbîrê Kurda siyasetvanên Kurda kesên ser bi enê kesên kesên berpirs kesên xwaz kesên her çi gunehek kirib madem yani çi guneh kiribe ez piştirasim kesê Kurd nagê gunha ev kesê piştevaniya Daeş kirî wanzan bê Daeş çi felaket anî serê Kurda ji Kurdê menî îzdî bigir heya Kurdê menî ê misilman û gêrî misilman ji ber vê yekê ez ti bihaneyê nabînim gi peyê dê van kesa berdidi heta lew destiyan bixwînê ne sor nebû ji ber ew aneka hekem xelo bû navî ez nizanim ez bernekir dibêje destiyan bixwînê sor nebûyî dest belkî alîkarî kiribe belkî piştevanî kir belkî asankarî kiribe ji çekdarê Daişê baş مترباسي مجارة سياسة أمريكي لعروشالة نابين بن بيشاتين كوتشي بونا دما حفتية كده حتى وكأنها
چه دەدەی خویاکردن چ گوهارتنێ دی سیاست و استراتیژەتە ئەمریکا دەدەی خویاکردن لە ڕۆژهەڵاتە نابین گەلۆ ئەو بێژن پێشەڕۆژ وێ پێشەڕۆژێکە گەشت بێژ بۆی دەبەرێ بە گشتی یان ژێ پێشەڕۆژەکە ڕەش بێ وش بۆی کوردان وێ تێدە چابێ خۆ جاتی ez dixwazim vê serve em tekez bikin tiştê li cem me xuyanî dibe yanî em dataya dînin yan daxuyanîn yan helwestin bes ez wek mesela em bêjin wê çi çêbe bêg em ser esasekî lojîkî yan em bêjin tiştekî heyî em behsê bikin ez naxwazim têkevin bes tiştekî heyî mewcûd em ser behsê bikin yanî nîşanê ginaha hene biştî ev bêjin pêşketinên zû zû çêbûn divê navçeyê de û kuştina Qasim Silêmanî û berî wê na êrişa ser balyozxana Amerîkî niha qûnaq ber hinek egerayî ew egerana bêtir bi Îranê girê dayî yanî li vê derê Îran ber sê çar riyayî gelek daxuyanî danin ser astê mezintirîn ast li hikûmeta Îranê de heger al rêberê wan bi Elî Xameneî û dakev giştik tekez dikin dibêjin em vêkê bê bersiv nahêlin heya daxuyanî îro danê berî çend roja do bû dan heya serê Obama jî em mehênik nakin bes îro pazdaran bi serê Trump serê Trump eger Trump heya em Trump jî bikujin em hênik nabe kela dilê me bes ê îro daxuyaniyê danê pazdaran danê serkirdeyên pazdaran ê hêza deryayî û hêzên asmanî û êdin giştik tekez dikin dibêjin ev yek bê bersiv namîn û bersiv jî wê tund dibe kêmtirîn bersiv ji vê narê divê Amerîka li navçeyê nemîniye ki heger li navçeyê bimîn divê bêguman li Iraqê nemîne ev didê xuyanîkirin ew karvedanekî çêbûne hinek aliya de tê xuyanîkirin Îranê dixwaze em bêjin ew kesê di destê wê den yanî li Iraqê Heşda Şeعبiyê li Libnanê Hezbollahî li Sûrî hinek ew bixwe heyî mewcûd li wê derê milîşiyatê wê ne û li Yemen Hûsiyîn gava van kesab kar bîne wê ne li gor wan daxuyanî tûj bê wê dayîş ber gava Îranê pazdaran dibe ez ê heyfê hêlînim wextê Hezbollah heyfê hêlîn Hûsî hêlîn yan kesê din bi cardî nahesib heyfa yanî Îranê heyfin anî yanî wê heyfek biçûk bi ne li gor van daxuyaniyê ew dide lê heger Îranê rasterast bersivê bide em bêjin çalakiyekê teng ava Hurmuzê dibike dijî bêjin geştiyên petrolê geştiyên Amerîka bin yan ê hevpeymanê wê bin wê çaxez bêjin wê Îranê derîkî xwe veke derîkî gelkî mezin û deriyê şer wê xwe veke ne li gor bercewendiyê Îranê ji ber wê ez dûr dibînim li gor van daxuyaniyekî Îran dide ez bawer nakim bi tundî wek ew dibêjî wê bersiva Amerîka bide bi awayekî rasterast belkî hevpeymanên xwe bigerîn têx tevgerê dilê heger ew bersivekê tund bide yanî dibê wek em bêjin tedrîca karê karvedanên Amerîka û Îranê berhev kirî divan rojê çûyî de derspêkê de hinek ser milîşeyên ser bi Îranê ve li bingeha keywan xistin yekî serbazekî Amerîkî kirine serbaz bû jî berê serbaz bû hat kuştin çend kes birîndar bû Amerîka çi bersiv da çû li navçeya Qaim 25 hebê wan kuşt wextê 25 hebê wan kuşt vana çû bersiv da nêzîkî balyozxaneyê bû ji xwe nêzîkbûna wan ji bo balyozxaneyê ku kes tê nehat kuştin mesele simbolîk e Amerîka li cem wê xeta sor kes nêzîkî dîwarê balyozxaneyê bi gava dijmin bi dost bi beled berhere bes dijminek nêzîkî balyozxaneyê bi dîwar bijî û kesek tê neyê kuştin jî Amerîka li cem wê xeta sor e kuştina Qasim Silêmanî û ev muhendis ê hejdê berî bê kuştin bi deqe bi deqe şopan mesele Pompeo çar suret çar wêne li ser Twitter'a xwe belav kir di doj wan her çar jî ê Heşda Şeعبî bûn û nêzîkî Îranê bûn di doj wana binav kir govana terorîstin evan terorîsta ev mesela sefaretê birê xistin kiriye û di doj jî binav kir govana zilamê Îranê ê di Iraqê de yek ji wana muhendis jî nav de bû navê wan nayê bîra min wextê ev çar suret belav kir ser Twitter'a xwe piştî wê ne tiştek saetek tê çûne çû Pompeo daxuyaniyek din da ser Twitter'a xwe got Trump ne Obamayî ev daxuyaniya Pompeo piştî wê bû sibe û derber wan ket vir dixuyanîkirin got mesele planek hebû dijî de ev kesekî êrîş anî ser balyozxaneyê wê heqê vê باشە برێز نورەدین پرسێک دڤردە هەیە ev denggoya ku belav bû vekşana hêzên Amerîkî ji Iraqê karobar têne kirin wezîrê berebaniya Amerîka red kir got ev bijin miswedek araşnivîseke bi xirabî hatiye darêştin
ترامپ دەردوانە خۆدەتێکە زیل سەرمانە هێزن ئەمریکی لە عێراقێت کرد بژم دەستبەرداری عێراقی نابن دەمەکیدا ئەگەر عێراق تەبا مەسرەفە ئەمریکا لە عێراقی کردی بدێ ئەمریکا ئەگەر هەیوەختی دەردا هێزن ئەمریکی ئەگەرش عێراقی بەکشان و عێراق ڕشت بوو لەسەرێ سزای وەرنە سەپاندن بەسەر عێراقدا وەکە ئەمریکا بجێ سزایان تونتر ژێ ئەیرانێ هێزن ئەمریکی هەبوونا بەتر سووریەدا چێ نابێ دەردا معادلەش بۆی سووریەوێ بچڕەنگی لێوەری ev tiştek ana Îranê dixwaze ged Iraqê dibik û Amerîka jê derxîne ev rexba Iraqê Îranê bibûr ne a Iraqiyayê ne Kurd ne Sunne û ne beşekî mezin ji Şîa yani ev tiştek dot parlemana Iraqê çêbû daxuyanî kirin ku parlemana Iraqê biryarek standî tenek Şîa ew pêkhatiya Şîa ev biryar standî û ev biryar ne mulzem a didwa ev ê standinê jî pirê wan Şîayê ê ser bi Îranî ve belkî hinek Şîayê din hebin ketine bin tirsa wê biryarê de ne wê rast bînin pêşiya Îranî muwacehayê bikin lê bawer bik ev biryar net biryara hemû Iraqî biryara Şîayên Iraqî ev dixuyanî kirin Iraq berû bi dabeşbûnek siyasî kûr vede çi piştî demekê mezin ji dûrxistina Sunna ji desthilatê niha êdî bêjin استîfafek nehçe dibe Sunna û Kurd hepkî nêzik hebûn divê meseleyê de ev diname têd hebûn divê meseleyê de gava Kurd neçûn diname têd hebûn yek jê gotin em ne dijî hebûna Amerîkan li vir nameya din ji Îran re bû gotin em ne li gor berjewendiyê tev digerin di Iraqê de Kurd û Sunna û beşekî mezin ji Şîa lê ne wêrin bînin ziman am hûn ji me re Îran wê bikaribe Iraqê yan Amerîka ji Iraqê derxiyana ji ber ev rexba Îranê ne rexba Iraqê ji bo Sûriyê çi hebe ne bibûr ez vê ter zelal bikim Amerîka baweriya bide li gor van daxuyaniyê gidide û li gor van ev tiştê bi ser erdê dibînin Amerîka bi vê asaniyê ji Iraqê dernakeve îro daxuyaniyek neh derxistiye anha berîz bê vê derê Amerîka dibêje em ê bingeha Eyn el-Esed a serbazî em ê fireh bikin wek ew bingeha menî Brîtanya heye ji bo em karibin firokeyê bî pêncî û do wana mezintirîn firokeyên şerrin ê Amerîka nikare cîkî bifirste gelek nemaye birizin dixwaze bingehê li Iraqê çê Sûrî wê çi guhartin Sûrî deverê kirin yê çê bê weka derencam civan pêş ev tiştek niha dike ev dorpêça ser Îranê hatibû çêkirin dorpêçek aborî bû ji serê salekê ji meha 2018 ve dorpêçek aborî tund ser Îranê çêkir bû berî çend rojekî serokê wê got em bi 10 milyar dolar xesirîne ev dorpêça aborî hêdî dibe dorpêçek serbazî yanî gava niha em dibînin Îranê tê qirskirin de Iraq de û Amerîka bi rastî xistî serê xwe û berî niha çend cara Amerîka û İsraîl bingehê Îranê li Sûriya jî bordûman dikir û li Yemen Siûdiye misalletî wan kiriye û wek me got niha li Sûrî jî Libnan Hezbullaha wê di Sûrî de ketî nav çiravê de niha di baweriya min de hêdî ew Unaxa bi sizayên aborî dest pê kir ser Îranê Amerîka dixwaze hêdî baskê wê serbazî jî pûç bikin li Sûriya li Yemen bi rêya Siûdiyê li Iraqê bi rêya Amerîka mübaşeretin û Sûrî bi rêya İsraîl çend cara ew qesif kirine hêdî diraya me de Îranê gava bi vî şeklî ew sizayên aborî bibin hêdî qusandina baskê wê yanî baskokirina Îranê diraya me de wê hêza Îranê ne tenê li Sûrî qels bibe wê Libnanê jî qels bibe û li Yemen jî û li Iraqê jî qels bibe heger heyan neke vê qunaxê ez dûr dibînim ki rûbirûbûnek serbazî di navbera Îranê û Amerîka çê bibe heger hat û çê bibe wê dawiya van hilbijar de yabî yanî destpêkê têkdana aboriya Îranê piştre nehiştina baskê wênî serbazî li van çar welatê me nav kir dawiya dawî heger hatû nema îja hindir de jî wê şoreşekê baweriya min dikaribî pêxi Kurdê Îranê Bilûcan Ereban û netewên din êgid Îranê de hene wan tev bigerîn da ku karibê dawiya dawî ferd bike ser Îranê gimercî Amerîka qebûl bike gelek spas ji bo çalakvanê Kurd Nûreddîn Osman gotil gel min bûyî belê temaşevanê hejabî wayem giştine dawiya boltenê berî dawî hatine jî dubare ser nûça Di rojeka weke îro de beriya 5 salan çar pêşmergeyên leşkerê roj de şerê dijî terorê de şehîd bûn. Peyda de serbestberdana malbat û çekdarên Daişê de berdewama û herî dawî nêzîkî 400 kesî serbest berdan. Li gundewarê heyên Îsa şer û pevçûn berdewamên. Donald Trump gefa sepandina sizayên ji Îranê tûntir bi ser Iraqê de dike.
هر شاد بن